Beku. Eh, na beku ipa, na beku awia kete okwai. Awia kete. Me ko dey wasem. Beku. Eh, beku. Kaka say. Uji udi o. Ta be no ba mfia be didi da. Ma asem de wo pese wo kan. Na me meduru fie kula mpa se me ju nkwam. Iba cho. Me be me ko de enye wasem. Ai, Esirawo. Ana me meje lolu fe nsu mfiri ho. me hunu me ka be se me konkonsa Hey, beku. Ushia me na nya asem bia ka. E be beta ma say ubetwam akọ sene say. Ube disturb me. Acho, adaruma. E po asem pa. Kuma se me nkasa ntia oda. Nsu nkasa ntia oda. Ma kontru hu de. Ana o pese utwale me kwam ekobi ame ana. Eh, beku obre. Mitu kwan. Akwantu e ode. Me ko bechem. Ubeko bechem. Bechem anu beko. Eh, ya beku yi. Ah, me hunu me ka ya sim kwaku me konkonsa ni. Ada na ponche bisa. Na me ponche o sei. Ha? E we gede we o so ne ma wo kwai. E fa ban. E fa mo sei no ina na wo kro ma sei. Wo so ma jimi rodo. Na ku ba bi akrai. Ah. Obi o be se bia no obi sam sa ale. Obi tira mo wana. Na nka wana ka bu sam ponche na ka bu so asem. Ana mi ntu kwan na. Ana ahini na enya drusu no. Eh wasem. O sada ro bu sam ho asem nte se me so man ba pa de. Wudi hina e beboa. Me bisa se bia drusu wa na ejanka. Makopa fitaa bi de abedi wachi. Me busa no solution me na le mame. Unya solution papa bi mame. Eh wasem. Me so mi tumi kwan. E musa me hwe. Eh wi akede ye nkofo e komfo mu ye nwuman. Watam we si asoa. Ana wo ya pam. Me kwa sa nyede so. Se hwide na na asem. Ene nya wasem. Wate. Muni mu fi asem. Na munya asem kofo asem na da bia mu hwehwe no. Wate. Obi ni mu chaya na. Asiafo. Na ben so ya tem didie. Ah? We kan kwasem wate. So do ba na saba. Ma no ba na men saba ntu. So do ba na saba. O de mesrew. Yes so chuo ni so wate. Me pa cho. Why? Asiaba. Ya asempa be ma ho wo to mepe. Boy. Nkwai, na me nya asem. Jaba. Blai. Me ban kwa asem pa chiguru ma de se wadu ani nya wasem. E na wo kwa e wasem. Na wo kasa wo kwan. Me ba ho. Ya asem ko fa me mamla. Jaba, Messi yan ko kwatra mo wo si da bi. O ya princess. Eti me fa me ne mamla. Ana ma ko fa me ne mam me de be. Makwa se da team ayi de aka ne. Engo de ne mfunti ntakora engo. Kabla be. Manka chose ko fa woni ma basisi a. Me pamu mimi hia wa mefro. Me na mefro. Uti fa wo pe emetina me so. Kire ma. Safa ko. Isa go fi. Na omo mu za mi tu kwan zia na makwa ba. Tete. Tete. Adiwe na ka ko kan yi ma meti ba. Na me kasa no wuntie. Wo de wo pa ko fa obu niam betina as. E ba betina me. Ma me mfa nsuo na na de kwai na na sisia na o mebu san sisia na makwa ba. Fa ko si dua na si wo nachi. Enume no wa fa na de ko. Mi anga sama ton sa fro se na betina me so. Wo de wo pa ya de a menjintu. Iya di besi ya. Dice, oh papa, io non sopporto da. Minya mane papa, me nya mane papa, me kwa kwe. Ye me susu no achiri bia mu abem. Ye me susu no achiri bia. O kara sem poto.
so nipa da se ne heda entra se me kwa kwa research akwa ko hwehwem se obi kokwa le obi abusu ma obi to akwa kodi ehene no o kasa saa no kasa saa we nya kwa ase binim de me kula ke nipa da se nipa abadwene ahu se de me nu ekwakoye ade ne ye e wo se me support no nipa ntime support onu onya bibia ma onu so no se se ki kam ho se sa kaba yes onu ma trading ko o se onu ma trading ko me ni wiase woni wiase kwabra bibia boko de me se me ni wiase na ekon ana Ghana anam so ni wiase de Ghana yakọ so ma ya odai kwabra ya betenwa wo de body ni anaso tumu homa ni tweta ni wuti edi nkobo sa adena se obi plan so person oya ade a ni pa ebu na bam sa e de ba de na pa kokoto kwa ye me bi ka hu ye wabro nyema hini no ye be susu wa chini bia emfa so lisi papa mame ye be susu wa chini bia emfa so lisi papa mame wa hini no ade me ntiase me se Yesu Kristo ahini de o Yakobon wo ahini na odi emu me tele ma biase o e o mimi wo otu mu ni mu na e wan e no ahini na pro wo tu mu na ahini che kwabia efi na ekro wo betie ma ahini se emoso biem ekro mu ha wote na wo ni mu ntu de ko obiaso wo bodam enu na because me timi sauti because already bodam sem me me bodam sem ya how me me bodam sem ya wo kasa sa dai I'm vigilant me tie do nyina amato kasa me say obi na obi kwa yeko wo tie kasa me sociable I'm overruled no be sustained overruled so me kofi for living this organization to perfect service living to organization so me kofi for many years ago some best so ni cover so me kofi so run your peace me kofi so matter is anything that's in occupied space Mr. Frogan the best many years ago so me kofi for energy's ability to do work no be maintenance what say it's action no be fighter yes I molecules osmosis oxygen so me kofi sorry nkonya sorry ko the damn agency sorry no be kata wan kasa yesa me pe o de say apiane asenso bi na me posala me de so na wo dam na ji yoyi me hu sa dam oni jiwo na wunya isi bonjour kabla bonjour bi ya wo ya no kromafo bo odin no ha da bi akwache so bi aponche be wuto ficha odin pamu e de na me no nanam what you say na me cha bedru wo ba me che kwa asa wo dam yi be obi kwa bedru nsempi aja wo ya me pa me ma me biem o e no mo ka obi aso wo bodam o atin na to obi aso wo bodam o na po so me ko so yeah uti me ka che so unko apope rapper la sorry hingire sorry in Kampoli inya